Wagi wa mibango mikinyaniru kamiti-ini ya ithurano na mihaka IEBC ni ukiriirwo ni arimi a macani aria maugite ona thengia wa kwiyumiria kwa wingi gucagura directors eru muthi wa gatano. Ithurano icio itiakorirwo ikihanika. Ona gutuika ithurano icio ni iracokire gutabanio muthi wa ira, director mweru thiini wa zone ya Upper Mikubane kaunti-ini ya Meru David Kirema augite arimi matarire hathara itanyiire milioni 15 muthi ucio ithurano itatabanirio. Hathara iyo ikiumana na arimi kwaga gutua macani muthenya ucio. Kama itakuwa inaendelea hivyo, tunaomba mikakati iwe inawekwa mapema ili wakulima wasipoteze muda. Kirema uria urehotanire na kura 212 augite ni hari bata kamiti ya IEBC gukoragwo na mibango mikinyaniru niguo kurigiriria hathara ta iyo gwicokera. Mpango ukipangwa uwe unatimizika wakati ambao umeandaliwa. Maya magithiaga na mbere arimi zone ya Kiarutara mwena wa Gatanga kaunti-ini ya Murang'a ni macagurite John Kamau gukorwo ari director rita ria gatatu kirumaniririo. Kamau agicagurwo atari na mung'ethaniri kurieranire kurutithania wira na arimi a itinga ria Ngere. Turutithanitie wira mwega muno nao kumo thiini wa vetting ona preparation ginya the actual conducting of the elections ni tukenete muno ni tondu wao. Uguo ni kuonania arimi ajono mena confidence nene muno no tongori uria ukoretwo ho nikio matukindira. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.